Magsusuway patapos limana Torimo Gatong sinuwa Kadakatong Harang sondiho Harang sondiho Nung itambalo Yesus kasasari Korong ay soko iba sino kadang ko Yesus ang bihon Harmoso tapos Kasarot ako dinaan takan Corona ipon sa Kanakatong harong isang harong sondihon Nung itambalo Yesus kasasabi Korong ay soko'y iwan siguro kadang ito Yesus na sondiho harap sondiho no itambalo Yesus kasasalit Korong ay soko'y iwan siguro kadang ito Yesus na sondiho ay soko'y iwan siguro kadang ito Yesus na sondiho Okay, sunong kaswabod, madatit insanan. Ano, misisa to ko po iswang kamay. Kinurahingan iswang kerjaan surga, konsiko dat pantamangan no kumadahay. Sanina rud ko dopon tindalanon nawayaan dahay di kusodop, isang kaswabon di tinga kano kabiyahed. Magano kasuwatan o niba, iswang gat panambarasan kaswabon karait boros-boros no. Miman ni tinupot panambarasan tinga manahak dot kapurimanan dot gumuli kumadia labi pandad tumilambu sa ogirat ipanumbayaan kumadia. Tinasambayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong kaswabon kumadati din sanan. Puji Tuhan mantadet pantamangan di siyo gisombot kaswabon iti nga kapag angis-angis kasari tako po mantadot pantamangan na kinarahingan kapuahangan di siyo tumbayan to kon no po ko lisih do kinarahingan ingkaka ngay to konati okay kaswabon na ba no tuluh na po panambasan dati nga isang ngaran dot naritan sa ninarod pemerintahan di Raja Yoas Zakaria isa iti Zakaria nuno nawayaan di siyo paingkuron ng kuot kinasunsudan di Zakaria iswang dot pemerintahan raja-raja Israel mila dati tidukaban iswang dot 2 Tawarik 2 mapat
Ayat kahapadam limo, gisom dot dua no hapadam limo. Ke haro hapada ayat, ke pengkurot ay bumay sait nakalaso naman tada tinggin ke. Ke, iswang da dua tawarik, dua no hapadam apat, ayat hapadam limo. Antakan na po di pemerintahan di Raja Yoas, kasaraw ta ka po dat pengkurahot ay pengkurah Yoas dat nakoydu mantadot teko na salamat hingga numan di yoyadami karuhang polisoko saya radat nari kata timpu numan diangkat sebagai raja. Jadi ini padihit penasihat di Raja Yoas nga Yoyada. Yoyada nakalahing na di siya kapatay na di. Hatusom talun ho pada taon. Kari kata hatusom talun ho pada taon. Kinapatayan di siya. May na di siya labongot dahilan kota Daud. Hirid samok hirid taning di raja-raja. Tu inapahit pinaburu daw nga ang sonong dahilan Israel. Uma kinorohingan nagi kumad walay kinorohingan. Kapatay na po di Yoyada. Inapadihit pemimpin Yehuda nga rumikat di sumambah de raja. May di sambad di raja. Hirih na di ninta na dendet inapadi raja nga makinangaw diolo. Manangkiat diolo walay kinorohingan. Kinorohingan di kokihan diolo. May di sambayang git tiang berhala. Patung berhala. Mantad ko kesalahan ini. Yehuda Yerusalem katagadan di kinorohingan. Okay. Jadi inapahit pinaburu ilot woyoan ngayon ay Yehuda na mereka menyembah raja. May dialo sambahid di raja. Nunut tujuan, nunut tamodon. Damay sambah di raja. Nakorikati agung gahitid dati di gulum. Nunuhot tujuan tokod may tabi isiyo. May rapo, may ruba, may intong. Nunut tamodon. Isok na po itamodon do kita dati dahiting nga. Saira na po didet may dilo sambah di raja. Nga pakinongohon di raja di. Milaborosan dat katutun na di raja diolo ang pakinongohon di raja. Ata kan napagya katutun di sa sangulo ni dinga. Makinangaw kay gya boras siya. Nga katutun to kan napos siya. Inapanday boras diolo nga pakinongohon to kay. Kita dati dahiti dat inapadihit tamodon ni dit ay woyoon nga di may samba di raja nga ay sesuai nga magano dit ginawa di raja.
miagal bod di kamoyon dot ay ambil hati kadi do malayo ya. Saira no pundod ay kapuriman dod ondos tu ondosan diolo andia tumanud kan nagyan dod boros-boros diolo. Ay mako kan ka iyad di. Eh. Jadi mantad ko mayelo samba di raja um, ino po di raja nga makinangaw di diolo. Mila to kay tid gunoon yadit ay sala ilot pawon sayo nilot pemimpin-pemimpin ngai nga ilo na paralan dilot magano ginawo nga ilo it kontok tu ano po diti nga pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Kita dati harot dua kemudian itu menyembah. Umoy sa no po nga memang sumambah na bagian dari raja dia. Nga kumoduh no po hari nangku dat sumambah yelodi dat sebagai ino po hiwoyo andilo nga raja teko sumambah yelo dat penokok kinorohingan hari ga pisuayan iti sumambah di tulun ni kaubasan nga raja teko sambahan dilo sebagai penokok kinorohingan. Oke. Iri na di dat ino po di raja nga makinangaw dilo. Ino po tamu po nga Yoyadah pakinongohon sebagai imam nga katalib na po di ko kapatay na po di wadahom ilo no dit pemimpin at pakinongohon di Raja Yoas. Jadi kinasunsudan na po di nga tong kiadan di lo kinorohingan. Ginumuli di kagud sumambahin kinorohingan. Nabi-nabi idi monopot kapilod popayingat diolo nga iyolo na pom amu makinongaw. At di nabi nga ako ni katulon ko basan kinorohingan sendiri manuho porikot ti nabi nga ay dilo pakinongohon. Mantadidi rusod da kinorohingan menguasai Zakaria tanak di Imam Yoyada. Minintalang isid itaguangan rakyat o minoboros kumadiolo paingka mo ti boros kinorohingan nakuroh tu iyo ko no po nga sumap ko perintah kinorohingan. Gisombo iyo ko no po nga ay sa untung isi mo nga manokiad. Nga ilon na po hom papaharon nagyolod piu pakatandet ay kumah di Zakaria tapat iyo kayuh no po hinoh daan takan idim isaya tanudan toko tumanud ko dit raja borosi ko gumuan teko tumanud ko dit imam bot poto dondo kinorohingan painsuang no hi Zakaria. Tumbayan toko dat ipagilitan nila tulun nilo haro hidahit kosorowid tumanud dilo ko gumuan nga di kala haro hidahit yun di miagal bagyang mangundi ilo bo kosoro kay damo
Mangundi iti pati da dia nga ahagya ogi gina kamo dat ay politik ki Rusli Juman. Iya di nga, man napakato ti dia ka. Sakiro dat saro ko iti tanganak wago. Iya hinakumbala tanganak wago bage. Akan pundad i golongan remaja nagi i jam 1 teko jam 2 kagumuhan na jam 1 lah belasan tahun. Mongoy kay da nga ay ako kahalag ginawa no dat mantad dat ay mbayatan dit kombolutan. Pengka nagi kadaw lorogon mantadit 1/3 na podi nga ndam ata kay di elanong pengkuro kapyo ginawa di elo nga pengkuro da ko to saraw. Tapot tinangkod ino pa'y 1/3 di nga miagal di Lucifer ginawa ko nakawayo-wayo no. Jadi ilo na podit ay daoretan ko gadi tumano da dohon nawayaan sendiri nga haray kantakan dat moy ka amo kaginawa no. Nga mantad ka mongoy tambalot no. Moy katuti ka. Moy ko, moy. Moy ako. Namgi sambodan dat iti jam 5, jam 6 takono nga mogiangat ibo. Moy ko, moy. Moy katuti ka. Kongoy ko, ay siya di kongoy. Harot ngayon daw. Iho nga ako'y kopud dat ngam harang ngayon ko kando. Okay. Jadi irino di dat may diolo patayo i Zakaria pimbiga day watu di pelantaran rumah Tuhan. Omeno po nga ay sa nohot ay ginawod isay ti kinorohingan iti walay da kinorohingan. Haratiga ti kapurimanan to ko dot ay walay no po kinorohingan ti ko gereja no po nga tumitik iti kapurimanan to ko ay gereja ba ini ka. Haro kapurimanan ti di. Ino po di gereja di nga miagalit pailihan datid penghormatan dit pensusuai di bangunan dasuai. Hiri gereja atau kok makan, minum sekiranya iri nakatantu. Hiri gereja atau kok mau nigup okon kongon paginumay. Nga pengkuro magahit. Isinding-sinding pengkurad. Okay, miagal ko harodi kumawin ka. Perlu di man dulu misa iti gereja mantok kadipin sa katay to nga bunga-bunga. Jadi dadamot di dat mangilumis ibangunan gereja. Nga ponon digitit sa ngulun. Nga lagu dunyawi idong pamagunan pengkuro pendapat do kayo buli kare. Okon ka hari Sabat. Nga hirisuang gereja. Ponon digisiyo nga dong pamagunan. Buli ka tiyadi. Buli ka mo nandig dong pamagunan. Kadid ditisom, gereja ba ini? Ka. Lagu dunyawi kau nyanyi gereja ba ini ka? Kemudian po nga haro hormat ti bangunan gereja. Nga intangan to kono pulot tulun-tulun da Yahuda hilo. Hiri nagi gereja, hiri nagi ay kinapamatayan dilo di
Nabi Zakaria. Oke, jadi isi-iso ginawa dati iring po gereja, suang gereja nga di kangam kontok oduya dot monondig to kodit dom pumugunan. Oke. Jadi iri kapagi ako nanto ko. Nga, paing ko di titimpo bay no. Miagal ko hari Sabat, may ito kasambayang, nga haro ditit, undok nga daw ay final undok nga daw, hari Sabat. Nga, pamakay ko na dihit tolingo. Dihit tolingo, pasangan no dihit live undok nga daw. Uli ka di hari Sabat. Ay, sokorong mo. Tiko, lagu-lagu nga dan pumugunan hari Sabat nga iya di korongo tu muguno ko di tolingo. Nga insanan no parito pinay miagalidit nakahalal lo di dondod pakito toko pengkuro. Iga raja pia nga main game toko ibu ya itanganak dati entakan hari Sabat main game dam ipia mangkui kemolohingan itit molohing harohi it megal koy bisnes online hari Sabat nga palajakan no dati di lo gereja ay siga ko kito iya no ko kita tingkat teleponom membayar ngay mangku entakan hari Sabat paingkuran akan ke hari Sabat boleh kah dat mengurusi bisnes ngay akan ke hari Sabat hiri gereja ito ngo Shopee ngay urusan dati hiri gereja okon ko hari Sabat okon kantakan hari Sabat paingkuran okon ke hari Sabat main game hiri suang gereja yo didit ogumu idihit oporlud man iwaguhay yo di ogumu oporlud iwaguhan right na poko boleh ke amu iri na kelebihan itit paparoh tokod ulang tahun pentabisan gereja kaubasan isay na gino kayo harot ulang tahun pentabisan gereja. Inado ko kumbal ka amo. Oduyadit aiso. Oduyadi aiso pati so gereja dati harot ulang tahun pentabisan gereja. Hari jadi naman kali-kali to kuno. Gisambot ko kita kodikek nga silob ngay ko kita dikek to kali dahar hari jadi. Nga pengkukurotit ulang tahun pentabisan. Tuman ako aiso pakanto. Nga ailan dati dot itinupagya pentabisan iti nga popoylo kumadati kapailan kumadati dot hinggay obuli nunoy apatut pendalanon amo. Jadi hirino dahi kailaan kahandaman kagu lebih pendot ti kamulakan dit sinumukod ako ilohom ilo di nga muhot-uhot ay ano po hom hargan di kapoilaan dat ay haro dadi minuhot molos dadi dit karusi gereja nga kadi dit isam ay naurapan mo tilo ka naurapan mo tilom ay sontob na po din ang urapan nga kada no dati gunod isaliwan na gereja muhot tay ginaon no kurodi ka
nakuroh tuho ti kagu lagi hinggamat kontak idid pentabisan ko pangurapan. Ngaharahi karaitet pangurapan pa nga montok katulun ka pentabisan pa nga montok kebangunan. Jadi nah nu jadi salah det pagi baras-barasan nom paigukuro manto ko ulang tahun pentabisan gereja ko paingkuro hirinen det ay waguhan kaguhot agumu natigyan barang-barang idid na boli do wagu asam bayangan indo kagu iti anggota dati nga ay waguhan nakahandaman diolo det tina pagereja nga nakatahak dihususkan diasingkan muntok dot kinorohingan iri no dande momosaid kakito to kalau bangunan gereja nga sakurang-kurang ka kosoro to kay dando kinorohingan kada to kono turian nailet tulun Israel o kono ko tidak hormat ilet walay kinorohingan hirih nagi palad jadi iati kadaw nga ay lanta koy bondod ay ngon no pendo pausaw iri bangunan no bondori bo nga magakun toko dot hiri no hit ay pinotumboyo dot sambayangan dati hiri ni kapuri manan tokod haro koy sisan dati kumakagumuan sumuku sumakadung kumakinorohingan ilo nulet bangunan gereja. Pausawan na dito hat nga buli kad Facebook, WhatsApp, TikTok ko gereja. Nga miagal ya didit apiduo iya didit apiduo di ginawa to katid manta di corona bo COVID podom siam tumintong to kaya di siaran langsung hiri na did apiduo dihat kapuri mananto kod iya didit ay so sala ay gumu no kagaton nga guwas no pakapilom ay lan natin gereja no po nga no katabi lang umuntok ko pulayanan na kinorohingan kamoyan no po ganganak ang kombolutan ngay nga ay son tabidit kapiyontok akon ko karaitot pelayanan isuang da gerejam paingkan lagi kadod antakan det tadaw sabat takon lagi aman hingga nagidid gereja nagid pasimbayan det main game kau mulakan ay ilo na kabungahan to kulod timpu do dendo ino po hit pinindalan la tulun Israel nga hiri nagid walay kinorohingan na pinamatayan dilo di Zakaria. Ino po di kinapialanan da taon ino po tentara Aram soldier Aram nga ay minay di panangod diwas sinumuang hilad Yehuda Yerusalem mantadet tinarudi o insanan no po hit woyoon ngay nga nangapatay diolo insanan no po di hit nanuh diolo ikakamot ta hirid Israel Yehuda antakan di nga numan pokirimo dahilad Damsik tokom man napoy dan tulun na ginaw puas hati puas so ginaw to ko kita tilo mintong po tayangan mantad ko minamatay dit raja sakir no po itayangan di ni dilo patayo i raja nga rikot na dihit minoy balas dendam
kapatay ngay minamatay di radyo, puas hati, puas sa Ginoo ko kita ti di. Ko kikitanan dilo nga puas si Ginoo. May dilo patayo i Zakaria. Hiri na gid walay kinurahingan pinamatayan palantaran rumah Allah. Palogoso na di kinurahingan at soldier lat Aram minay panangod dilo nung kadilo. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh. Ih, nung kadatit dilo koto hilo no kapi kontok no kapilot koto no koto no gidilo ka. Hali piad ino pa soldier Aram idi nga kuri elo dari numikot nga numanda kinarahingan pologos so i soldier dat ogumo pia donala antakan idi. Nakuro tu ino pa tulun-tulun da Yahuda nga minanong kiad da kinarahingan di kokihan dilo. Ang paingka no di tulun da Aram pinapawonsed panghukuman umadiwas. Mantad ko monong kiad da kinarahingan o pasarahon na kinarahingan di musuh dilo ilo tulun-tulun dat Israel om Yehuda. Sinuhu nang ko kinarahingan iri kamo i soldier Aram. Kita na po dati diti nga Tuhan menyerahkan tumbayaan to ko dat iswang ko posyan dati manikit daw. Dehot na po panumbayaan amu ikinarahingan magano dia muan ko patamo dahiti. Akon ko iya di kasaraw ko. Nga ihati na po hom kadi malayo kita ino po hit kahantakan idi nga diizinkan Tuhan. Tuhan mengizinkan. Do sa kira na pod kinarahingan pologosan ni rid awayan dati nga apu susif siya. Niagal di lo soldier hali piad asapa wi lo soldier di iwas. Akuri i soldier Aram nga nala nakuro. Pinalogos sa kinarahingan it soldier Aram bot kala diyo. Kamo na po itong Pinay nga ato kayo bagya kinarahingan ano iya na di kapita makinong ano to ko patamo to ko hilo. So sorom ay so itiad di nga kaubasan no pod ilan to ko sayra no pod miagalila tulun-tulun da Israel ay lo makinong kinarahingan nga pologoson nun da kinarahingan. Ay so kita dati may na di kinarahingan kukupo ilo soldier kukupo ilo tulun Israel nga patamo dilo pintangan nila sangod dilo ay so itiad di. Hiri kasari ilo hirihid Israel hirihid Yehuda kayo nun nga pologosan na kinarahingan dat ino pa'y kayo nun dilo di nga oswang idit sangod dilo. Ang matumbayan to kod ihati ka daw nga iya dino bo. Pain lagos to kay hiti. Iya kayo hinad kotabulod hinad uludusun patoy kahingo kaw no po hino-hino kawi. Nga ato ko no po makinang o kinarahingan irinandad kawaya to kan di kantakan dat ay koing gorit dati. Ay so it sigog kad hilo no din nabawa ni Eldo Fred. Ay so ito di. Tong Pinay mi din hilo no di sandakan pinatam ay so ito di. Hiti-hiti to koy ngay nga sayra no pod ato ko tumanud dot ay tinundod
ay kawaya ta kuno di kaantakan det ay kapuriman o momon say datid mahadad ay kosoro da kinorohingan. Jadi ila tulun da Israel, Yahuda, sira da nakori katilat soldier Aram, minanangod diolo, pimpataya ngay pagaway-pagaway nga. Ila ni kaman ko ditinud to koton kon ilo ko baru ko pid ikomon dat puas hati ka. Tuminamatay yan Nabi Zakaria. Iboras sa padi nga koton kontok. Kakuaan no po nga, ilo no po nga, minanong kiyad da kinorohingan, irino di dat pinologos sa kinorohingan nilo dat nasuwang ilot sangod diolo. Okay. Sayra na po di dat ay minagidu ilo mantad da hilad Israel. Ino pa di sojor-sojor di nga pinapoylih di dat ang suhat tit agat agayo kuma di iwas. Santab na pa di dit nangoluwalu dit wawayon ngay nga minagano di piu pakatan kuma di siyo. Mantad ko raha di tanak ki imam yoyada di may na di dilo patayo Raja Yoas hirit tadupon daw. Linobong isyo dahilad kota Daud nga okon ko hirid kalabangan dit raja-raja. Jadi isay di minamatay di Yoas. Itulun-tulun daw sendiri. Yeah. Jadi hila naho kinayon dat pangkukuran nakut kinasunsudan di Raja Yoas dahilad kita dati. Ino po hit karaton di nga muntaki di raja-raja Israel Yahuda nga patilambus kasari. Gisambot antakan na po di Raja Yoas nga hirin na hit kinapamatayan di nabi da kinarhingan pinungaranan dat Zakaria. Kinalimpupusan na po di dit kantakan di nga kita dati Raja Yoas pohom amu isyo adi ko sorow ko amin sorow ko paingkuro karay ti kosonongon di pinatudok di tapa di Zakaria Imam Yoyada gisambot patayo ni matudid patayo nagi di Yoasi Zakaria oduya didit haro ginawoh di Yoasot dendam kumadi Yoyadad miagalilo gi tu mantadidit mantadapodit o kita dati nga aiso nohot osorosyod kosanongon tay ko aiso no kapurimanan di siyod mantad ko tapa no po siya nga nabi isiyo na minamagompi doho isiyo nagiit ay panasihat ko antakan po isiyo hinom palagasan to ko Zakaria o kung nagidi ko tiyadi nga iwas nagiimunuho dat patayon ni Zakaria tanak di Yoyada aiso na kumondot mengenang budi adi do malayo tilo mungkin dat doho no di panandasan nga buringatan no matuda iwasit mandi Yoyada pinasihatan lo sorok nga adi siya katama ano po di hina Yoyada nah umbalo no itapa no hot binasihat kopyo di gulupo kamatusyo patayo na kulo tanak ka
Isay di na kayo lumahari matuk pi ginawsit yun di. Nga pagyan da kasap anta kanid di. Hmm. Sayra ano pa di kinay on the town, pinatahak ka kinarahingan na Yahuda at ilongan da pira tulun da aram, minamon said iwas na pa di nga nasuhat. Ay numan patayo do anta kanid di. Kani ka pinatay lot soldier. Ngo na pumatusin dualay. Nga piagalan pagya dati dot itis man sindualay tilambusan na mamatay. Da ko yun ako hingga korahyan ako. O tilambus ko apatay ko mayat gayat pumamanaw. Siguro pamiyagal ko ititimpo dati doon do. Nga hingga korahyan to ko. Pet kam kapatay ko bot tahun-tahun da sumakit. Ay apatay. Bot tahun-tahun da sumakit ang makapatay na gidi. Hingga oinggorit. Oinggorit na po nga bot tahun-tahun da sumakit. Ilo na po pet kahom ingkakanam ay so pet tapapo olio kadiwo kan hiri-hiri no hom sikap pagi nakatali buka inggoritan. Nga yelo dolo nawayaan di iwas ka daw. Agayohon o gumu agayo no nga suhat di siya nga ay pailogos. Ino pa di pagaway diwas sendiri. Yelo di minamatay diwas. Di nilanom siyanan yelo ko. Yelo ka daw nga apanganakan ni mato. Patayon to kanagis yelo kamatu. Nga ino pa kita dati idi pagaway di siya at minamatay di siya. Harari takuri at ay kanta kita dati dilad. Ino pa itino nga. Ino pa soldier aram nga. Membunuh semua pegawai ka. Masigog ka na gidid. Haradi nalu. Haradi nalu dat. Ay yelo nadihit minagipakat-pakat ta mamatay diwas. Hari matu nakalisak kilo ka pengkuro. Pagangatan na po did hitid kalimpupuson na titong Pinay. Nga semoga may dad iyati na pa nga kabarani toko katama toko miagal di Zakaria. Isuang gamamulahaw tulun da gumuli kumakinorhingan. Okay. Kumaduo, may dad iyati na pa nga makinungaw di tulun-tulun miagal di Zakaria. Doho na po kaubasanan da sumambayang nga harat iso sakira na po iyahay igunoon no da may pamagampot, may pamagawoy, pamulahaw kagudit tulun-tulun din nga palid. Panuay na hekwasa. Harit kaubasan ko yun iya di sambayang. Tu makiya sakirat iyati na po inutos nga manuh to kadad miagal to ko di Zakaria. Tu katama to ko dat mamulahaw dit tulun-tulun da gumuli kago. Katakan na kumuduo nga sakira nagid iyati na pati nga itulun-tulun na nga palid. Aporlud ngon kago lahawo. Kana po hiti nga semoga kita mendengar orang-orang yang seperti Zakaria. Jadi haradi dua keperluan dati sekiranya iati na nautus sa kinarahingan na mo'y pagihum idi nga palid, nga tagak, nga lakud, nga haradahot kekuatan katama ako da. Ay mati ataman ko piyo hoy. Isi sa piya gereja dati, isi sa kampung, right na po ko iti karohanian. Maju undur. Gakod. Mo'y kaamo ka. Orikot na perbincangan dat ay
lembaga gereja nga, o sisikap to koy mandak pendapat suhun to koy John matajim tu tambalut ti kuo madai man iya suhu kumahan na suhun nanday siya tu tambalut saya kay laswang ginawad madaid suhu tu ataman dam ay tigi ataman topot kapyo bo nga sakirat iyati ni nolohok kinorhingan damoy pamagawi dilo makiano to kunod kekuatan dok makinorhingan sakirat iyati ni nangapalid na kainsado man tad kinorhingan sayrad harohi korikot tot moy pagangat kagu dati da gumuli nga kada na dati pokodoho ginaw dati tu iri no hit pinatad da kinorhingan da antakan hindi. Jadi isuang ganunup ya kantakan nga tumbayaan to ko dot ay haro kasari lot panguhupan da kinorhingan montok iti tulun-tulun daw dati buda dendo nunu na po hit abantalan dati nga tumbayaan to ko iri no hit ralan dat pinatahak kinorhingan kumadati lebih-lebih pun dat moy iyati no pa nga ato ko dando katilombo sa apalid ang pansado mantaderalan da kinorhingan bahom ato koy siyaw bah ano misisa to ko isuang sambayan kinorhingan isuang kadyan sorga konsiko da penembarasan na kusobod na bayno inembulayan dehay kareti Zakaria nabi Zakaria nagi tulun-tulun dat Israel Yehuda di nakatalib mantad ko ginawo dia lo di nakainsado kumadia ay lo tumilambo sa ogirot irin no kakuan dat kantakan do kaposiyan dia lo nga nompuong maya dit soldier da aram mantad dat ay kapurimanan ti Tuhan mahinehay onwide kuasa miagal di Zakaria sakirad asuho ni had moy rikot moy kago pamagawoy di tulon-tulon di nangapalid naggumuli kago kumadya sakira nagid ihay no pa nga no kay tulon di no kainsado kumadya nga anway ni hay dat kalom mo kan da ginawo daggumuli kago makinangaw dit pagangatan lolohaw isuang dat kapasiyan dahil tisom-tisom kung sikaw Tuhan mantad so kadung kumadahay maya dat tindalanan na kapasiyan tadaw dabay no isuang dat buru-buruon pampakayaan ngay dahay pangkan ngay kalidasan dahay imanhak kasimbayanan dat pagindalanan ng rikoton dahay tisom-tisom ampunan tayo sanan sa dahay Tuhan sa mayang dahay sungan pa Jesus. Amen. Aramay ti pumalos ay karait at lagaredya o buli mong kab telepon ko pangkuro kamo manta kakago la bahin ako po sanong kasabon o musanong at magindalan do kaposiyan natin tisam-tiso do tadaw do bahin